келин секе бирден экен, шунда тоже жүрек турунда айтып кеттилер инде. Мага кызык болду. Там бир тааныш абый аша таныштым. Казан Татарстанда жүрек үстүрүүчүлөр бир нече жүрек үстүрүүчү биlen инде. Вот башлап карага ойладык инде. Мында келип, мен өзүмдүн тиредеги хотун иптештер кызлар табып, эми орал менен оралашып, эми тиги жашоонун рахатын туям. Шуну айтканда, оралашуу битин жыл жетмей бизге. Мына мында рахат, эркиндик, али биринчиден оралашасың, экинчиден окшода иштейсиң. Көңүлүшүн. Үчүнчүдөн али жилеге окшойбуз туйганчы. Туйганчы окшоп койтабыз. Биз витамин жеп койтабыз. Иштесе шуну үйдө жетишер. Мен, например, мында иштеп койтам да, и көңүлүм була иштеп койткач, оралашып койткач уже өзүңдө какой-то энергия туясың. Жүрүү менен проблема жок. Секундында деген, минутунда түгүл, секундында келип алалар. Кожаларга рахмат. Бизге ошоның үчүн мене иш менен темин эткендер үчүн эми биринчиден бул оралашуу жашоо дерти арта инде мындай ишракта. Ауыл жеринде хашыл, шахар жери түгүл бит биздин. Üçüncü yıl bulduğumuz önünde тоже bizden avuldan abay Sarapolda işte benim traktörler var. Benim yaştaş degende yasap gitti. O kıskını yasadı o. İkinci yılda biz indi balık jiberleri alıp kaçtık. Belki karp. Alga tabi planlar пока şul gektarını saklap kalayınca benim gektar yarım 2 gektarını saklap kalara gerek. Allah mesela şul ikinci yılga mene Allah bir oturttur koyduğumuz tağın. Mesela çünkü mesela 3. yıl indi. 4. 5. yıl bileşek de nasıl indi. Yağılsa ki şu anda 2. yılga bir yağıstı gektar arttırası kile. Чтобы эти сразу оттормасы үшін. Вот. Пока шуны саклап калайын да.